Faigo alikima agalu kuma fulu to meja. Today tina fulu ifu wamufu bakari tudusu tuecha shigishi. Udena pishifu lac bleu komiti wantu sama so jabo ambushkopo fu pasa na ufika defu den taigui sana ambushkopo jabo fu pasa agumo fawi. Ye faigo flexi we balio di usende kayu. We balio di fosina alla sama bikateo takuwasani balio di fosina higa alanti fusolam. Pikianga bigi we balio di. Aboshkopo ju kai ya flexi wabi wan problem na usudi we taya. Desiko pikifu coles 2. De koyate de komoto asiko tawa mi asafai gwasiko sefi da de kona trap futufu ya da trap futufu ya ne to la fida tede ko janga de man wasa da de lige ya te aladen ko usudi de ko break ala fia de to we fikaya e fi piki yonku piki fende de saseke na kauba si fonkayen so mo ba mo bon da jo seke na kauba si da de pocha mofu da na sanjo be kai te taki o weli be ka sente 2025 asanye pasabe pasa 2024 ma wabe fustan ma nya 2025 da ko fustan taki na atra futuna la fi da tawai koti wakti da tawaja sodo na asanjo be kai bala flexi Apishi peweta so fale ka apishi quartier so sataigi de sama mobu fu de fustan. ya so apishi ya so na résident de Saint-Maurice à le de Marais also fo ya so na numéro 9. Ma oui eshiden picking funa a fingire san fika na de fu kande. Me shide de ko de ay ligeli chali geli wande mi e wan fu de bali gi wata wan taki dim ko du sanyanga ya so do ne ya bay san gimi plus depuis que fum se fichite de ko tan taki mama ko lu ku sama idu gan sama san na ta po ya da san de gimi abun sefi galanti mu ye pi wanga de ma se fu de piki sefi mu me ke mo iti bika hebi gi wanga la kapote de na hi pesha so yuto te kwa dose a hi peixe pe um poti futu fu akai janga kapot da mo isso No sana bushkopo do pasa. dem ma fu de piki ba me begi o luku de piki fu mo mu te de como tu acho como que de qual subika so wan fu de me de sur se fu de go acho ko bika so wan fu ja tem manten fana fu mante de akaba da me begi dem ma o luku de piki fu mo bun galanti se fu ye pu anga problem ya ba bika anu tu ya bigi Cheke fa taki ka flex de picking tawan sauden ki de na igwasi ko bika tawa ide ya manten futesi ko yudo da komoto de stia komoto auso e ide ina gwasi ko na kwa lafida da we begi demma na wan piki di buma we takyanga demma de dia bi o man pikyanga man pike go na colors do bika na ta pike ko ya na de fu colors 2 na de ko ya we takyanga de we begi den taki meke de takyanga de pike auso ala den di sabita ki de pike ko na asiko ya meke de takyanga de accident e fu de jainye ko ya bika de ko ya furu den di ko moto den na nya ni altini na nya lankontin na de ko ya da te de ko ya una lo su tate yo podo da tawai se kai sefi tawai si kelle take na dudende de na to bianga o no wale cheke na opa kabde do ala sanda we begi galanti meke de ye piu anga so sania plus we begi de manga de da den dia bi pikia colors de meke de takyanga de piki meke de go ya de asiko te de piki como to asiko e fu de gbausu anga mindi de e fu tawai bolo como to anya asiko ni wani meke de meke mo iti fasande fu de saye Ya kimanga lukuma fulu to meja na usefi kaba na samadi po ya chaye piko na ubegita ki uchaye piton gatangifu.